Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly YouTube görüşçüler, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын центрине жакын жайгашкан Гүлүстан айылынан сиздерге алдыбызда турган ушул Торукашка аттын маалыматын берүүгө келдик. Ат тууралуу бүгүнкү чыгарылышта Давран ака бир толук маалыматын берсе сиздерге жеткиребиз. Бүгүнкү чыгарылышта менимче бир улагы таамай ат болсо керек азыр. Сиздер менен чогуу көрөлү. Давран ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшыбы? Кен көрүшүп калайлы эми көз дагы. Жакшымысың? Ден соолук жакшыбы? Жүрөсүзбү? Tinch. Кандай аттын маалыматын беребиз ака? Бир башынан эле айтып кетиңчи. Улас баш толготты маалыматын беребиз. Жакынап келер болуптур. Давран ака жакынап кел, Давран ака бир жанында туруп ат тууралуу сүйлөп берсин бир. O Rossiyadan kelgan ekan Saydullo. Ha? 6dan 7ga chiqma deydi. Азыркы учурда 6дан 7ге чыкма. 7ga chiqma deydi. Ulas otni egasi aqcha zarur bo'lganini sotdim dedi. 5 so'm tirikchilikka olib sotamiz. Ava, to'g'ri. Ot yomonligini ko'rganim yo'q dedi. Biz kecha oldik. Kechadan beri bizga ziyon qilgani yo'q. Ot xudoolasa bir baraka topadigan ot. Ошондо жашы азыркы учурда 6 жаш экен да? 6 жаш. 6 жаш. Bahorga жетти, ha. Бастыра бер, Ахлидин. Бастыра бер, Анар. Улагы тууралуу кандай маалымат бересиз ака эми? Ulag'ini endi menga qora egasi aytdi-ku. Uloqqa ham chopganmiz, hech nazar tozati yo'q dedi. O'lka oldiga perod dedi. Saydullo. Biz ko'rganimiz yo'q. Endi menga qora otdi. Kechadan beri bizga yomonlik qilgan yo'q. Yaxshi. Sabab ot zotida nima yaxshilik bo'lsa shu otda bor ekan. To'g'risi ham Buni o'zi jo'sh ekanda, Yo'sh ekan. Jo'sh. Ana bolam ko'p turgan, ko'p yoqda qishiltam, olgan odam ham ziyon qilib qolmasin. Boy yirtilib qolsin. Uni ot boqqan odam tushunadi. Bo'yi qancha chiqadi? Bo'yi Saydullo 68 chiqadi, sen 67 doğu. Teginem yo'to'ysiz. Yaxshi. 67-68 tegere chiqadi ekan-da. Parodasi anglchan ekan. Anglchan parodasi. Mana do'stlar. Бүгүнкү чыгарылыштагы Давран акадан чыгып жаткан Торукашка. Буга кайманат койдуңузбу ака бир мындай келиштирип? Buni baraka deb qo'ydim. Baraka? Odamlardan baraka topsin. Baraka topsin. Sabab nima uchun degan Saydullo? Bunga xulligan qo'ymadik. Nimaga degan? Ot yo'voshlik uchun baraka deb berdik. Yaxshi. Odamga ziyoni yo'q. O'zi Ko'ryapsan mana bolam minishi. O'zi baraka degan ot chiqalik bo'lsa kerak o'zi. Xudo olsa, olgan odam baraka topsin. Bosni ayting ham aka bir kelishtirib, yeli so'ray turgan qilib. $4,5 ming kami bor, Saydullo. Kelishamiz. 4500 dollar. Aytilgan bo'lsan kemi bo'lavi? Bo'ladi, kelishamiz. Yaxshi. Baraka qaymonatimda. Birek qoq qo'y Aqlidin. Birek qoq qo'y ikki jaqa. Tamam. Buloqa shunday tizgin menen kirgidey va, jilo menen, Jilo chaqsanglar. Deb chov ko'rsatsak bo'lavi? Davron aka. Otishimizda chov ko'rsa bo'ladi. Olgan odam ham moy yirtilib qolsa ziyon bo'ladi. Yaxshi. Onda sodаңызды bersin Davron aka. Бүгүнкү чыгарылышта ушу менен соңуна чыгарабыз aka бир. Жакшы клиенттер келсин иншалла. İnşallah olgan odam baraka topsin. Baraka topsin, ayткандай. Sodаңызды bersin.